umwuka w'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo uri gututumba ibintu bikomeje gutera ubwoba abaturage b'ibihugu byombi. Kugeza ubu Kongo yavuze ko yatangiye gukusanya ingabo zegera ku mipaka zijya kurwanya M23, na abahanga muri politike bakavuga ko ari ukwisuganya mu bijyanye no gutera u Rwanda, dore ko FARDC izo ni ingabo za leta ya Kongo zunze imbaraga na FDLR, umuti urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ukabugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ibintu leta y'u Rwanda yasubije ko iri gucunga ijisho rya hafi umupaka w'u Rwanda uyihuza na Kongo, kandi ikaba yiteguye gusubiza uwo ari we wese uvogera ubusugire bw'igihugu. Banana Intego TV tukugeza amakuru agezweho. Kugeza ubu abaturage batuye Goma bari mu myigaragambyo, batwika ibendera ry'u Rwanda ku mupaka uyihuza na Kongo. Kuri iki cyumweru itariki 30 Ukwakira mu mujyi wa Goma hadutse imyigaragambyo itunguranye yo kwamagana ifatwa rya Rucuru na Kiwanja, aho abanyekongo bagaragaye batwika ibendera ry'u Rwanda ku mupaka. N'imyigaragambyo yadutse nyuma yo kuri wa gatandatu umutwe wa M23 abayobozi ba Kongo bavuga ko ufashwa n'u Rwanda bigaruriye imijyi ya Rucuru na Kiwanja ibirometero 40 uvuye i Goma. Urubyiruko rwateguye imyigaragambyo n'ubwo mu mashyirahamwe y'abanyagihugu na societe civile ruri guhamagarira rubanda imyigaragambyo karundura yo kwamagana u Rwanda kuri uyu wa mbere itariki 31 Ukwakira, aho basaba ko ibikorwa byose byazahagarara. Mu myigaragambyo kuri iki cyumweru ibendera ry'u Rwanda ryamanuwe n'abigaragambya ku biro bya Banki y'Iterambere y'ibihugu bya Afurika y'ibiga bigari mbere yo kuritwikira ku mupaka wa Grand Barriere. Ni mu gihe Kinshasa leta ya Kongo yirukanye ambasaderi w'u Rwanda Karega. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega mu gihe umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamuka. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama y'umutekano yihutirwaga yayobowe na Perezida Tshisekedi akaba n'umugaba w'ikirenga w'inzego z'umutekano kuri uyu 29 Ukwakira. Iyi nama yabaye mu gihe abarwanya umutwe witwa M23 bafashe ibice by'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru birimo ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Hari mu ngenge z'uko mu minsi ya vuba bashobora gufata umujyi wa Goma. Muri iyi nama abayitabiriye bashimangiye ko ingabo z'u Rwanda zafashije M23 by'umwihariko mu minsi mike ishize, ngaho amashusho y'indege zitagira abapilote drones yafashwe n'inzego zihuriweho yerekana kwinjira muri Kongo Kinshasa kw'ingabo nyinshi z'iki gihugu. Bashingiye kuri ibi no kuri raporo zitandukanye bafashe icyemezo cyo guha ambasaderi Karega amasaha 48 ngabavuye ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ambasaderi Karega yirukanywe hashize iminsi abisabirwa na bamwe mu banyekongo bagiye babigaragariza cyane ku byapa bitwaje mu myigaragambyo yabereye Goma, Butembo na Bukavu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande M23 yahakanye ko yashyizeho umuyobozi mushya wa Rucuru. Munyarugerero Canisius, umuvugizi wa politike wungirije w'umutwe wa M23, yatangaje ko icyari ikinyoma amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko abarwanyi ba M23 bamaze gushyiraho umuntu uyobora agace ka Rucuru witwa Wilson Ngarambe. Colonel Ruka Albert Nyengele niwe wari warashyizweho na Perezida Tshisekedi ubwo intara za Kivu ya Ruguru na Ituri byajyaga mu bihe bidasanzwe. Munyarugerero yatangarije Bwiza dukesha aya makuru ko aya makuru atari impamo. Yagize ati ni ibinyoma, Rucuru yari isanzwe ifite abayobozi. Hano si ikibazo cy'abayobozi baho, ahubwo ikibazo ni Kinshasa. Yasabye abaturage kugaruka mu ngo zabo bagakomeza imirimo yabo. Ati bagaruke mu ngo zabo, Rucuru yose ni amahoro. Abajijwe niba Colonel Nyengere nawe yagaruka, ati iriya arimo bo duhanganye ni umujura, baranyaga abaturage. Colonel Nyengere bivuga ko yahungiye ahitwa Mabenga. Hagati aho kandi abasirikare ba M23 bakomeje gusatira umujyi wa Goma mu gihe imirwano ikibumba ikomeje. Sinasoza kandi ntavuze ko M23 ishinja MONUSCO kuyobya uburari. Umutwe witwaje intwaro wa M23 urashinja misiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izwi nka MONUSCO kurangwa n'uburyarya. Mu itangazo risubiza rya MONUSCO risaba M23 guhagarika imirwano, umuvugizi w'umutwe mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko iyi misiyo ari ukuyobya uburari. MONUSCO kuri uyu 29 Ukwakira yatangaje ko igisasu cya M23 cyakomerekeje abasirikare bayo 4. Gusa Kanyuka avuga ko ingabo za Kongo arizo ziri gukoresha ibisasu byo mu bwoko bwa BM21. Kanyuka ati twatunguwe n'ibyavuzwe na MONUSCO bidasobanutse
aho kwamagana FARDC n'inshuti zayo ziri gukoresha BM21 n'ibifaru mu kurasa mu basivili aho tugenzura, uburyarya bwayo bwatumye ihindukira ibyegeka kuri M23. Yagiye gucecekesha izi ntwaro ziremereye kugira ngo irinde abaturage. M23 yibukije MONUSCO ko mu myaka 20 maze ku butaka bwa Kongo yananiwe inshingano zayo yibanze yo kurinda abasivile no kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Ikindi kandi ngo kuva MONUSCO yagera muri Kongo yananiwe kurandura imitwe yitwaje intwaro irimo nikomoka mu mahanga, aho kugabanyuka ngira komeza kwiyongera umunsi ku wundi. Kuri M23, Kanyuka yatangaje ko MONUSCO yanze gushyigikira amasezerano atandukanye umutwe yagiranye na leta ya Kongo yaragamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. M23 ivuga ko yifuza ko ikibazo cyayo na leta ya Kongo gikemuka binyuze mu nzira y'amahoro, ariko ngo mu gihe ikomeza kuraswaho hamwe n'abaturage bari mu bice igenzura itazicara ngo ireberere. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwamenyeshe Kongo kuri gukurikirana ubudahumbya imyitwarire y'abasirikare bayo ku mbibi z'imipaka. Leta y'u Rwanda yamenyesheje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gukurikirana ubudahumbya imyitwarire y'ingabo z'iki gihugu cy'abaturanyi ziri kurwana n'umutwe twaje intwaro ya M23 hafi y'imbibi zibatandukanya. Ubu butumwa bugaragara mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Macron, rishingiye ku cyemezo cyafashwe na leta ya Kongo cyo kwirukana ambasaderi waryo Kinshasa Vincent Karega. Macron yagize ati, u Rwanda rwababajwe n'icyemezo gikomeye cya guverinoma ya Kongo cyo kwirukana ambasaderi warwo Vincent Karega. Inzego z'umutekano zarwo kumbi biziri maso mu gihe dukomeje kugenzura imirwano ibera muri Kongo. Yakomeje ati, turi gukurikiranira hafi imirwano hagati ya FARDC yifatanyije na FDLR n'ukuntu ziri kugerageza kwibasira imbibi zikoresheje intwaro ziremereye ndetse n'imvugo zibasura u Rwanda ziri gutangazwa n'abayobozi muri Kongo. Umuvugizi wa guverinoma yatangaje ko bibabaje kuba abayobozi bo muri Kongo bakomeje kwitwaza u Rwanda kugira ngo bapfukirane ibibazo by'imiyoborere n'umutekano bananiwe gukemura. Ku musozo w'iri tangazo, Macron yavuze ko u Rwanda rufite ubushake bwo gutanga umusanzu warwo mu gukemura mu buryo burambye ibibazo by'umutekano muke muri aka karere, hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu biganiro byabereye i Nairobi muri Kenya, i Rwanda, muri Angola. Ni mu gihe kandi ntasoza navuze ko General John Numbi umaze igihe ahigishwa uruhindu muri Kongo Kinshasa ashobora kuba ari kumwe na M23 ku rugamba, ibintu bishobora kuba biri gutuma yigarurira imijyi itandukanye. Societe civile muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatanze impuruza yuko General John Numbi umaze igihe ahigishwa uruhindu n'inzego zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ari kumwe n'umutwe wa M23 uri mu mirwano na FARDC. Societe civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru yatangaje bikuru ya 6 tariki 29 Ukwakira biciye muri John Banyene usanzwe ari perezida wayo. Uyu yavugaga ku nyeshyamba za M23 zikomeje kwigarura uduce hafi ya twose two muri teritwari ya Rucuru. Banyene yagize ati, bamaze kugota uduce dutandukanye muri teritwari ya Rucuru, ariko ingabo z'inkoramutima n'iziracika intege mu bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi. Abanzi bungukiye ku bufasha General John Numbi uhigishwa uruhindu ndetse n'amabanga ashakishwa na Kongo kuri ubu ari muri Bunagana. Kuva mu gitondo cyo kuri wa 6 M23 iri kugenzura uduce turimo Kiwanja na centre ya Rucuru, aho bivuga ko yahise ishyiraho inzego nshya z'ubuyobozi muri aka gace ka Rucuru. Ni nyuma yo gukubita inshuro ingabo za Kongo Kinshasa bamaze icyumweru kirenga bongeye kubura imirwano. General John Numbi bivuga ko ari kumwe n'abarwanyi buriya mutwe yazo ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Kongo Kinshasa mbere yo kugirwa umugenzuzi w'ingabo za kiriya gihugu FARDC. Uyu musirikare w'imyaka 60 y'amavuko amaze igihe ashakishwa n'ubutabera bwa gisirikare muri Kongo Kinshasa bamukurikiranye kugira uruhare mu rupfu rw'imirimbanyi Floribert Chebeya ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Bazana, aho biciwe Kinshasa muri Kamena 2010. Banana Intego TV tujye tukugeza amakuru agezweho ya buri munsi.